Bangcwele siyabonga Jehova Thixo sikhona. UNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu omdala wensuku. Baba siyabonga, Baba sibonga ukuphila Jehova. Baba sibonga noma inkinga zikhona, kepha sibonga ukuthi Jehova silethile saphila kulo mhlaba. Yehla Bangcwele yehla abantwana bakho ngabanye abafuna ukusizana. Bese babusisa Bangcwele abafuna umsebenzi. Bayithole sebabusisa amandla kuNkosi avelezile. Siyakhuleka Baba egameni lakho manje lakho. uNkulunkulu wayekhona emandleni namhlanje khona. Siyakhuleka kuwe mdalozini umhlaba naba abantwana bakho baphakamisile izandla Jehova ngokwethemba. Bangcwele wena wasabisa amahlwili ezweni zomama Jehova Bangcwele saze sabakhona. Yazi usuku uNkulunkulu ofike emhlabeni ungazi usuku lokuphila namanje Jehova letha Bangcwele wethele abantwana bakho ngabanye ngabanye. Uthemba babonke sicela kuwe masicela ngeqiniso ngokuthemba babuza kukwenza. Siyakhuleka egameni lakho manje lakho. Naba abantwana bakho babusise bezile ngethemba abanye bezile bazobona. Bafika Bangcwele gula namhlanje uyaphila. Kunabanye Bangcwele ade befike begula namhlanje bazobona. Bangcwele ezulwini ehlele bona baphilise. Bamandla kuNkosi avelezileni. Amen. Bazalwane, yazi into eyijabulisayo namhlanje yini? Ukubona lo mama bazalwane, ngicela nishayele izandla. Lo mama ubeshawe istroke lo. Ngobani abambone etshayelwe umlomo abaphakamisa izandla. Abambona, hayi lalela. Lana mina ngikhuluma ngento ephathekayo. Lo mama lo makuthi nambona wena umbonayo. Namhlanje mama ngizokupha iproduct yami ka 5,000 ngizokunika mahala mshayeleni izandla. Mshayeleni izandla bazalwane. Bangcwele siyabonga Jehova Thixo sikhona. Nanka amanzi Baba bosisa ngoswayini Baba bosuwe. Amandla kuNkosi avelezile. Babegeza ngalamanzi Baba kuvuleke konke. Babegeza ngalamanzi Baba kukhanya. Mabe basebenzisa lamanzi konke noma yikuba bathela nabakufisayo. Ngalamanzi Jehova akwenzele egameni likaYise likaNdodana kaBangcwele. Amen. Mkhulu bemama ubetshekele umlomo uthe ubeze wafaka isifonyo wayivala. Ngatshela abantu la ngathi lo mama ngizomlapha. Waze kwaba namagama akhulunywayo kimi emadleleni. Kwaba nabantu ababizwayo kwathiwa benza u1 no2 no3 no4. Ngamhlolela lo mama becwele abantu. Ngangithanda futhi ngaphinde ngimtshele ukuthi yini abayizamayo njengamanje okuhle. Awumniki mic. Hey! Njengoba ufeba nawe isiphiwo sakho ubambe lapha. Awungakhali kuyaphila la ekhaya. Uzizwa njani namhlanje? Wena umbona last week khuluma nje last week mina hayi inganekwane le ka TikTok. Hey, noma ngivuma mina uzongivuma. Niyezwana? Mina ngiyathandaza ngibiza uNkulunkulu. Ngikhulume namathonga lele phakathi lomhlaba. Nawe musu kulahla abantu bakini abangasekho babize ngamadimoni. Uthawe egameni likaJesu sekuphelele abantu bakini abangasekho uyabathuka ubabize ngamadimoni. Mangithandaza mina ukwalethisa ngithi egameni likaYise likaNdodana kaBangcwele bese ngiyama. Mangithandaza ngibiza amakhosi ensikelo izodinga losenza ngakhona oyizoshanga nomshweshwe oshaka ngesabuthi ushaka kwakuyinkosi yakithi kwaZulu. Isilo semabandla umdleko mbane vukuthi amadoda indodana babekende ngamenzi ndaba kawulana lomuntu omemenza usengathi uyakhalala uthi igula likajama githekile iqithe ingqondo endala ngathamalandela unesibindi ukutheleza ukuthi azomntakandaba bemthuke bemcofule bethi ngeke alibuze uphinde waba nesibindi ngokanjenge wathi thula thokozana lalela nawenze njalo unyaka samathamba lele bese uyathandaza ubiza uNkulunkulu bese ubuka into zakho bese uthula ubuka into zakho. Kunomunye nje obhize ngimbonayo lokhu ubhize ngigadla ngithi hawu sibonibani wanguzama mina ngithi lithula ndithu nesimanga ngitshela ngithi hawu samshaya istroke madoda ethi uthumelela mina. We mama yini ofuna uyitshela abantu?
njalo imbiza baba sasithengile yangisiza ngifike ngidideke umlomo ebusweni ngiqubukile unikile imbiza so this is my chima umsebenzi sobangela umqubuko uyophinda kumnikazi wayo lo bekade ngisho baba nami waphinda kumqubuko basala-ke itheka komlomo yeah lapha kubaba-ke kwasho umlomo lona njengoba ngifike ngijijekile lapha ngingakwazi ukudla ngingakwazi ukuqonda yeah yabe yangiqala ngolesibili njengoba bebesithi befana ngishonile kusonto edlule ngolesibili ngempela ubaba abantu bebasho yibona abangangifuni laphaya nalowo mbala namhlanje athi ngumbuyi naye uyifemeli yakhona lo athi ngubuhleli uyifemeli yakhona shaya izandla last week lo mama ngambuza ukuthi mina ubani ubuyi wathena umuntu axabene naye ngazi kubangani so this is my Ngihlala khona baba intombazana yakhona yathatha intombazana yakhona sibanga indoda bayithathile indoda lalela mama mangiphuma la ngicela uze kimi emotweni bangidlalela kancane nokho njengamanje uyocansela ulala nopheli wakho sithole izinto ezaphansi amaphela efika ngohoza noma njalo ngazi noma nje manje ngoba bese kuhle bedoda bamlele ukuthi mangena nesibune emanzini sephume izivutha bomsonimote ukube mfishane ngabe ufuze ekhathone na bese bona kwezenkosi bedinisa bondimande elandela ngesikhuluma sikhuluma sivutha amakomende kwezenkosi siyakhuleka madoda amakhulu siyakhuleka ndoda enkulu siyakhuleka madoda amadala umuntu elimbiza ngoNozulu endaweni yangakini noma isibongo sabantu bakwaNozulu ukuthi kangakanani nabo mangaka amadodana akho iphi ake nishayele uNkulunkulu izandla shayela izandla yazi ke baba mayimile la esandleni kimi kuthiwa ngikhulume ngamadodana kukhona ni eyachitheka noma eyadlula bafana bafisheke intombazana nomfana ngibona phela mina njengoba ngithi mangaka amadodana akho ngibona thusha izandla shayela izandla uthi lo muntu hayi uthi lo muntu okhuluma kimi emadlebeni yachithekisa sesiswini kumama wakhe uthi tshela ubaba ahambe afuna into okuthiwa amabutho ini baba ngoba uthi isikhathi sikamfowethu ukuthi eze kithi asikafiki kodwa umbona yena uthi ubona indlela umfowabo eza kubo kodwa uthi isikhathi asikafiki ishana izandla akazi ngoba kuyamizwa ngicela mawukhona indlela indodana yakho mawuyifonela manje mawukuthi uyayifonela uyakhuluma nayo yebo gogo bangeka abantu abagulayo ekhaya asiqale lapha abantu nje abagulayo ekhaya yeah so this is my ubani ulungelo shayela izandla uthi uma ngikhuluma ngolungelo ngithi lungelo bisho lo muntu la uthi hayi yebo gogo uthi lo muntu utshela ubaba ukuthi ulungela akafuneki ukuthi eze la okwamanje ngoba uthi umangele kimi bekufanele ngihambe ngiye noma wena baba uthatha ifoni ufonela ulungelo uthi thani fonela ulungelo umbuzo ukuthi yebo makhosi ubani alale naye ngaphambi kokuba ngene into yokugula ngibona ithuna nobaba bangimbuka ngibona ithuna kodwa uthi umangele kimi kunento ehambe yasetshenzwa ewumuthi thizeni ngicela njengamanje yebo gogo ngizwile
Ngicela baba ungithengele into ekuthiwa i-interest, yayibona? Interest, uma unayo imali ngicela ugijima ungithengele nesitolo ubuye nawe uze la. Gijima baba ungithengele i-interest, gijima ungithengele yona. Ake ngishayele uNkulunkulu izandla. Yebo makhosi.